Halain nga bahin, saad nga programa han Northern Samar, nakabulig hindako ha mga parauma hinhumay. Ha-report ni Maria Arlene Gabon. Iginkalipay ni Northern Samar Governor Edwin Ongchuan ang programa tikang national government nga ginpahunob ngadto mga parag-uma. Sumala opisyal dako ang magiging bulig gini hapagitaas sa produksyon han agrikultura labi na panginabuhi han mga benepisaryo nga parag-uma ngan parpangisda. Hapanuyo nga maibanan ang poverty incidence han nasabi nga probinsya. Ini nga programa han gobyerno ini ipinaagi han Special Area for Agriculture Development kon SAAD. Kasumpay hini ginlatag ni Ongchuan ang mga prioridad niya proyekto han Northern Samar agud mas mapadukwag pa ang estado han panginabuhi han mga residente ngadto. Sugad han pagluso nga mahuman ang mga farm to market road nga magdudugtong han mga tay-aw nga barangay agud mapadagmit ang transportasyon han mga produkto. Kadungan nga irrigation projects, pagpaurupay han agricultural productivity, fishery ngan agri-industrial support nga aspeto. Gintagan hinduon han opisyal nga nagpapadayon ang hugot nga sumpayan han lokal nga pamunuan han probinsya, abot nga han national government ngan mga pribado nga sektor, mga organisasyon ngan kooperatiba agud magkaadahin sufisyente ngan sustainable nga ekonomiya ang probinsyahan Northern Samar. Para han balitang urang indadapigan, balanse ngan ugo pa kamatuoran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.